28 günü Tüfayılda Kunjut Тестатым түйүн ачылды. Ачылыш аземи кичи концерттик программа менен коштулуп, кызыктыруучу оюндарда сертификат жана башка баалуу белектерди утуп алуу мүмкүнчүлүгү болду. Ачылыш аземинде Kunjut Тестатым түйүнүнүн негиздөөчүсү жана жакындары, айыл тургундары, коноктор катышып, ак бата менен кызыл лента кесилди. Ачылыш аземинен кийин коноктор алгачкылардан болуп, сый тамактан наам сызышты. Тестатым түйүнүнүн негиздөөчүсү Улан Жабуевдин айтымында Борбор калаада 3-ü ачылган. Бул 4-үнчүсү болуп ачылды. Бул тестатым 24 саат бою иштейт. Ичине туура 60 киши батса болот. Ошондуктан тойдон кийин келип дагы түбөл уш жерден жырга издегендер кол чаап койсоңуздар болот. Бо ким эле тил безип сайрап атат дебеңиздер. Бүгүн сиздер менен биздерди жүз көрүштүргөн Алла Таалага миң мертебе шүгүрлөр болсун. Пайгамбарга салам, салаваттар болсун. Буйрса, Kunjut'тун тапканы да адал болсун, дагы сунган адал болсун. Менин атым Рустам туугандар. Мага кол чапкандарга Алла ыраазы болсун. Чын, бүгүнү бир жерге барып аябай сүйлөп атсам бир кишинин маанайы жок. Кат сүйлөп кулак меңгер жеп атамбы десем, сүйлөй бер сен деле уккан киши жок деп койду. Jokko salam benden salam meni sen aldama param desem param süydüm seni günlerim ey canım günlerim gündüz saat param senden kavar jokko salam benden salam meni sen aldama param desem param süydüm seni günlerim ayrılığına varıp günde kaydamın gözlerimin makabattı baykadım. Eni sana bulurumdu arınadım, arınadım. Ey ayılına varıp bunda kaydamın, gözlerinden makabattı baykadım. Eni sana bulurumdu arınadım, arınadım. Sap oldu canım oğlum, kalamayman yalnız geçtündüm. Suya almayın seni hiç kimdi. Sağındın mı canım bilmeyim. Sükümünün mağa oğlu. Çözüm soğuk kırık sözüm çok. Vakit kalay başka sözüm çok. Sana aşık olan adam yok. Ben de sürgün seni hiç kim çok. Бысымылда деп рұқсат болса апаларым биринчи лентадан кессин, кана кармаңыздар. Эне жакыныраак келиңиз. Азыркы Шайыр апам да жакыныраак келсин. Апа келиңиздер баарыңар. Урматовдун биякта дагы. Буякта рабочий сакал бар агаларым да бирге келбейсиңер. Алам таза ислам менен, жүрөк таза иман менен дейт. Келиңиздер агалар. Ырымда ыйык нерсе келиңиздер. О, келиңиздер. Ay barakelde maşallah. Bısımada ele karmaylı mı ne? Karmaylı biri keskende biri çıkıp kalmasın. Karmanızlar. Ele siz dağı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ballarımdan açatkan aşkınası Akçoltoy maylı süttü olup tilekleri köp olup sodaları жақсы olup özleri den solukta olup işin iyiliğin berekesini görebilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay barakelde. Appa ne bir yaka veredi. Öyle mi lan? Vah. Ya Allah karamayla. Vah. Gerekirse almayımız atasından. Akçoltoy ol. Hadi. Gerekirse. Gerekirse. Amin. Vah.
Өзүңүз кесип албайсызбы жок? Ана бара келди. Азыр апа мына кесип беребиз, Кудайым буйрса. Аябай рахмат, ушунча күтүп чыдап бергениңиздерге. Азыр ичинен мына